strane ovde i vrede je da vidimo u šta sam uložila 1000 evra za ovaj mesec od 2000 koje ulažem svakog meseca. I kakve ću dividende dobiti od ove investicije. Danas imamo neke cool stvari, hajde da što prekrenemo. Današnji video je podržala platforma Freedom24 i zahvaljujemo im se na tome. Ostavila sam i svoj lični link u opisu ovog videa. Korišćenjem istog podržavate moj kanal i hvala za to od srca ljudi, stvarno, hvala puno. I što koristite moj lični link, imate i ceo mesec besplatnih zaliha. A dok smo tu, lajkujte i ovaj video i ostavite i komentar i jednu srcu može. Značilo bi mi da pročitam vaše mišljenje. Naravno, podelite i ovaj video sa nekim koji je zainteresovan za ovakve savete. Pažnje ljudi, moji videoklipovi su napravljeni isključivo radi zabave. Nisu investicioni saveti. Amaterski se bavim investiranjem, ulažem samo svoj novac i nemam sertifikat. Nikada, ali baš nikada, ne uzimamo finansijske savete sa YouTube-a. Mi se uvek oslanjamo na stručnjake i uvek radimo svoja lična istraživanja pre nego što investiramo u bilo koji projekat ili platformu. Hvala. Kao što sam već spominjala, ja svakog meseca ulažem 2000 evra i ovdje demonstratiramo kretanje mog portfolija i strategiju iza istog. Kakva je to strategija? Jednostavna. Konstantno uvećanje dividenda. Za one koji su prvi put sa nama i koji tek ulaze u svet investicija, ETF je kao pakovanje različitih investicija koje možemo kupiti kao jedan proizvod na berzi. Preostalih 1000 evra ulažem u akcije po istom principu. Kom? Princip stalno račute dividende. Moj cilj je da imam rastući portfolio, ali koji će mi istovremeno donositi svež prihod svakog meseca. Pa da vidimo šta sam kupila i zašto. Nakon analize i istraživanja sa mojim timom, došli smo do akcija ExxonMobila. A zašto baš njihove akcije? Koje informacije su nas dovele do te firme? Pogledajmo ih ukratko. Prvi element koji smo istražili tiče se dugoročnost rasta prihoda kompanije u posljednjih 5 godina. ExxonMobil je pokazao povećanje prihoda od 119 milijardi dolara u proteklih 5 godina. Isto se dogodilo i njihovom petogodišnjem neto prihodu koji iznosi 34,9 milijardi dolara. Imamo konstantno povećanje slobodnih novčanih tokova u posljednjih 5 godina koji dostižu 41,9 milijardi dolara. Sada, spoljni dug kompanije je 41 milijardu dolara, dok su njeni godišnji prihodi u 2022. bili 58 milijardi, tako da lako može da upravlja svojim dugom. Staviše, kompanija uradila i nešto što se ponekad zanemaruje, ali nije od male važnosti. ExxonMobil je u posljednjih 5 godina povukao i ponovo otkupio oko 163 miliona svojih akcija, što je po današnjim cenama oko 16,8 milijardi dolara. To je također pozitivan znak snage kompanije. Zašto? Daje joj veću kontrolu, jer ima veći deo kompanije, smanjuje spoljno zaduživanje i samim tim poboljšava kreditnu sposobnost kompanije i opšte financijske podatke. Dovodi do korišćenja neiskorišćenog viška gotovine. Kompanija na ovaj način stvara potražnju. Rezultat toga je povećanje cene akcija na berzi kao nagrada za akcionare. Čineći ovo, jača sebe, ali također jača i naše akcije. Ali hajde sada da pogledamo šta tačno ova kompanija radi kroz šematski prikaz. Plavom bojom vidimo deo delatnosti koji se bavi bušenjem izvora nafte i prirodnog gasa. Narančastom su označeni transport, prerada i distribucija nafte. Sivom bojom su označeni hemijski proizvodi nastali preradom nafte i žutom su označeni svi ostali naftni derivati, kao što su parafini, maziva, elastomeri i smole koje Exxon također prodaje. Spomenuli smo dosta bitnih informacija. Hajde da vidimo glavni razlog zašto smo izbarali baš ovu kompaniju. Glavni razlog našeg izbora, izimajući u obzir njene pozitivne ekonomske podatke, i ovaj grafikon. Ovdje vidimo da ExxonMobil u posljednjih 61 godinu daje rastuće dividende. Da, dobro ste čuli. Konstantno povećanje dividende već 61 godinu. Bože.
Danas pri kupovini daje dividendu od 3,53% i ako se ovako nastavi, ko zna šta donosi budućnost. Naravno, reč je o investicijama, niko nam ne može garantovati da će se događaj iz prošlosti ponoviti, ali mi ih beležimo i pratimo statistike. Sada je vreme da vidimo šta sam uradila kako bi moj 1000 evra radili za mene i donosili mi novac svakog meseca. Moj portfolio ima ovu sliku, pa hajde da pređemo na suštini moje kupovine. Kliknemo na polje za transakcije, tamo upišemo xom.us, izaberemo ga, izaberemo broj akcija koje želimo da kupimo, kliknemo na kupi i to je to. Sada sam investirala u naftu, ali sam također obezbedila da svake godine zajedno sa usponom kompanije imam stabilan i rastući prihod od dividende. A šta bih više mogla da tražim? Na kraju se još jednom zahvaljujemo platformi Freedom 24 koja je podržala naš današnjih video. Klikam na link u opisu, podržat ćete moj kanal i imate i ceo mesec besplatnih zaliha što koristite moj link. Hvala lepo ljudi, stvarno od srca i radujem se vašim komentarima i idejama za buduće teme videa, pitanjima ili nedoumicama u vezi sa onim o čemu smo danas razgovarali. To bi bilo sve od mene za danas. Ljubim vas i vidimo se uskoro u sljedećem videu. Ćao ljudi!